Abakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa 18 kandi nico gice cyo nyine sura y'ibindi dusoma cyangwa se umurongo wonyine haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka mu bupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Amen. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Aravuga ngo kuko byanditswe ngo nzahindura ubwenge bw'abanyabwenge ubusa kandi n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Bwana asifiwe sana. Turashima Imana kuko muri iki gitondo Imana yatugiriye neza tukaba tubashije kuba muri uno mwanya. Imana ibahereze umugisha. Turashima Imana yabashije kubarinda mwe mwese aho mwavuye. Yesu abagirire neza. Tugeze mu mwanya twumva ijambo ry'Imana. Reka mbabwire iki kintu. Mu myanya yo mu materaniro ibaho Satani atazayishimira, uyu nguyu ushobora kuba ufashe umwanya wa mbere, kubera yuko ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo Satani azayifuza kuko turyumva, ntabwo Satani azanashaka kuko turitekereza tukarifata. Uyu munsi guhera ku ndirimbo pasiteri hariya yavuze ngo baririmbe, bakurikizaho indirimbo abaririmbyi baririmbye bo muri Grace Choir. Nibutsa igihe kimwe umugabo umwe w'umupfurero yigishije indirimbo mu ikorari iba ndende. Indirimbo zabo murabizi ukuntu ziza ziramba zikatwara umwanya muremure, ngo amaraba baramubwira ati yewe ati ururembo rwa Allah, arababwira ngo nanga mukizimangira kuri refure, ngo yaye ngo nta kibazo ngo bazoza bahagararira ku refure. Atasigaye gani nguma nkagenda mwebwe muzoza muhagarara ku refure. Bari bambwiye ati atemwe na hamwe to ururembo rwa Allah ati nanga mukizimangira ku refure. Indirimbo ya Grace Choir nayo numvishijemwo, indirimbo yose numvishiyemwo Gethsemane. None ariko ikiza yabanje kudusobanurira ibyo bagiye kuvuga na ariko no mumvugo ako ka Gethsemane nakumvishije. Tumaze kuririmba ngo umunyamibabaro ngo ni izina rintangaza, ngo kandi iryo zina ni izina ryo Uwiteka. Aravuga ngo tumushime ngo ni umukiza. Uwo ngo yabashije guhemurwa n'ibyaha byacu ngo kugira ngo abashe kuducungura. Aravuga ngo yaje kubambwa ari uko yabashije gusoza imirimo yose yo kuducungura. Aravuga ngo birarangiye. Muri imza aravuga ngo tumushime ni umukiza. Ngo kandi ubwo azogaruka amaze kuducungura arapfa, amaze gupfa arazamuka arazuka aja mu ijuru. Agezeyo adusigira isezerano ngo ubwo azogaruka kutujana mu ijuru ngo tuzagenda twaye turirimba ngo tumushime kuko ari umukiza. Bwana asifiwe sana. Tugiye kuganira imbaraga z'umusaraba i Gethsemane. Bwana asifiwe sana. Imbaraga z'umusaraba. Habe na hariya ko ndabona umusaraba ukuyemo iriya Grace harimo umusaraba. Ariko mureke gira mbabaze ibibazo kimwe kirasubiza n'abantu bane gusa. Turahera hano gutya guhetsa hariya baraduha igisubizo kimwe, naho ikindi hano ikindi na hariya ikindi, kandi ikibazo ni kimwe. Umusaraba ugira ibice bingahe? Nico kibazo. Umusaraba ugira ibice bingahe? Umusaraba ugira ibice bingahe? Bibiri. Tugende. Umusaraba ugira ibice bingahe? Bibiri. Tugende. Umusaraba ugira ibice bingahe?
namwe ni bibiri. Namwe ni bibiri. Tugende ahanga. Umusaraba uvuruka hariya kumwisha ugira ibice bingahe? Ibice bibiri. Twese twemeje ko umusaraba ugira ibice bibiri. Rero kambabwire umusaraba kutagira ibice bibiri. Umusaraba ugira ibice byinshi. Kandi nagerageje kushushanya kugira ngo buri wese awubone. Umusaraba n'uyu nguyu. Uyu niwe musaraba tugiye kuvuga. Abari ahangaha ko murabona. Mwabonye mwese. Uyu niwe musaraba nitumara iminota 15 cyangwa isaha 3 twaye tuvuga. Uyu niwe musaraba tuza kuvuga. Bwana asifiwe. Ibi nibyo bice bigize umusaraba. Uyu musaraba tugiye kuvuga mu gihe cyakera cy'abaroma na mbere y'abaroma habaga imisaraba myinshi. Habaga imisaraba imwe itambitse, habaga imisaraba imwe y'imara n'iyindi. Ariko siyo nashatse kubereka. Iyo nza kuba nabitekerejeho cyane kugira ngo wenda bibe umwanya muremure nari kubereka iyo misaraba yose ingene yari icoye. Ariko ndababwira n'impamvu uyu musaraba nawo ucoye gutya. Umusaraba ugira ibice 6. Bwana asifiwe. Ubundi umusaraba ugize ngo utange definition yawo ni ikintu kigizwe n'ibiti bibiri. Hakuriya muhaye mubona kimwe gitambika ikindi kigenda gutya. Kandi ibyo biti bibiri biri muri sanse ziri contraire. Ntabwo bipanze kumwe. Kimwe kiri muri mwe. Biri ino baza bita ngo ni muri minus. Ikindi kirahagaze. Mu Gifaransa bazavuga ngo ni vertical. Kirahagaze. Rero ibyo biti iyo ufashe igiti cyo gukuramwo ariyo minus ugasubira ugafata igiti gihagaze ukabihuza biza bitanga ikintu bita umusaraba. Ari wo wuriya twaye tubona hariya. Ariko umusaraba wa Yesu Bwana asifiwe sana wari ufite ibice 6. Kandi buri gice cyose cyari gifite impamvu yacu. Buri gice cyose cyari gifite impamvu yacu. Kiriya giti gitambitse cya minus kisobanura kuko hariho iby'Imana yakuyeho ku musaraba. Niyo iriya minus muzamubona iriya mwe. Hariho iby'Imana yakuye ku musaraba. Iyo bagihujije rero ukaburiya musaraba biba bivuga ngo nanone biba bigize signe ya addition cyabura se yo kuongeza. Ino babyita gute? Plus niyo plus ibigize signe ya plus. Rero ya signe ya plus ivuga ngo ku musaraba hariho iby'Imana yongereye. Bivuga ngo Yesu mu kubambwa ku musaraba hari ibyavuyeho kandi Yesu mu kubambwa ku musaraba hari n'ibyongeretseho. Bwana asifiwe sana. Ibyavuyeho ni biriya biba muri kiriya gitabo cya Luka muza musoma mukavuga ngo mu magambo Yesu yavuze ari ku musaraba yavugiye amagambo 7. Ijambo rimwe yavuze muri yo yaravuze ngo byose birarangiye. Ibyo birangiye nibyo yakuyeho. Bwana asifiwe sana. Umusaraba ubwawo ukomoka mu ndimi zibiri. Ururimi rw'abaratine cyabura se rw'ikilatine rugasora gasoka ugakomoka mu rurimi rw'ikigiriki. Iyo abaratine bavugaga ngo umusaraba ibo bawitaga ngo ni Kristo. Iyo rero Kristo yari isobanura ngo ipoto. Ipoto nk'iri ry'amashanyarazi hari ipoto. Ubundi iyo bavuga ngo ipoto
babaga ari abantu basa n'abavuze, reka mbivuge wenda mu bundi buryo abantu bumva, inkingi n'inkingi. Ibo nico bitaga ngo ni Kristo, nico bitaga umusaraba. Naho abagiriki bo ntabwo ari uko babyitaga. Ibo bayitaga ngo ni stories. Stories rero ibo kubagiriki cyari igiti babambagaho abantu bakoze ibyaha, barya bakeneye gushirwa ku karubanda, nibo bagaza bashira harya kuri clitoris. Bwana asifiwe sana. Iriya stories rero yabo niyo babambagaho abantu bose, bariya bose babashije kugira biriya bibazo by'ubujura, ibyaha bikomeye mu rwego rw'igihugu, bamanikwaga kuri kiriya giti. Bwana asifiwe sana. Ariko rero iyo tugiye mu nyigisho za Bibiliya, iyo baza bavuga ngo umusaraba ni ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo yadukunze. Bwana asifiwe. Akatwitangira, akaza kuri iyi si kugira ngo abashe kuducungura. Bwana apewe sifa sana. Rero iyo tuza kuvuga ngo Yesu Kristo yaraducunguye, ntabwo gusa ari ikintu cyavutse mu gitondo gutya ngo kize kibe enfant yazare mugani w'abafaransa kuko ariko baza bavuga. Oya, ni ikintu cyateguwe. Bwana asifiwe sana. Tutaravuga amateka iriya ingene abantu bacumuye nuko Imana yatangiye gutegura umusaraba. Reka mbabwire gutya ngo iyi si turimo irimo amatwara y'isi, yigeze gutwarwa n'amami 6 akomeye yaranze inosi, kandi ayo ngayo niho hakomotse ririya jambo ry'umusaraba, niho hanavuye filozofi cyabura igitekerezo cyo kugira ngo Yesu Kristo azabambwe ku musaraba. Bose bari bahuriye ku kintu kimwe cy'umusaraba. Bwana asifiwe. Iyo urebye iyi si, Egiputa niyo yari yarabaye iya mbere ku isi, niyo yagize ubutware bwari bukomeye bwa mbere bwatwaye isi. Yaje gusimburwa n'ubwami bw'aba Ashuri. Muri Ashuri ni Siriya, niyo yaje kuba iya kabiri muri isi. Izo gasi ibihugu byo mu ijuru bakecu, ibyo si ibihugu byo mu ijuru. Amakuru mpambabwira aya mpansobanuro, Siriya ni hano ku isi, mu Giputa yo nahijya kwa bafaraho. Ko benshi kera hano bamwe bagezeyo, arasa amakuru yo mu ijuru. Ko mara ngo bihugu nibyo mu ijuru. Oya, isi yabashe gutwarwa n'Igiputa. Umwami Faraho arakomera, ntimuzamu musoma, iza gusimburwa n'ubwami bw'Abashuri. Ashuri nguje kuhava, isimburwa n'ubwami bwa Babeli. Ibabeli ni muri Iraq kwa ba Saddam Hussein. Hari ngwihave haja gusimburwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi ni muri Iran. Aha none kwa Vladimir Putin hariya harwana na Amerika. Ngo baje kuhava haje ubwami bw'Abagiriki. Abagiriki ngo bahave haje Abaroma. Ngo have Abaroma. Kuva ku ngoma y'Abaroma nico gihe Yesu Kristo yapfuye. Yesu yapfuye ku ngoma y'Abaroma. Ubu ngubu ingoma turiho, mwewe ntimamuyibwira. Trump ari mu gutanga itegeko, ari muri Maison Blanche. Isi yose ikamica bugufi ikamivuga ngo se ngo into nuko bya ngo nuko nta komanteri. Urebye isi none ni nkaho iyobowe na Amerika. Kugeza ubu ngubu nibo bakiyoboye, baracyayoboye, baracyafite izo mbaraga kuko Imana ikize batijije. Ariko nta mbaraga zihoraho iteka ryose, ko murumva iyo byahereye bakaba bigeze ahangaha. Rero aya mami yose ko ari 7 yose yemezaga ikibazo cy'umusaraba nk'ikintu cy'igihano cyo guhana abantu bose bakoze ibyaha karuharirwa, bakagenda bakabambwa ku musaraba, bagapfa ku karubanda. Abo ngabo nibo bagaza babambwa ku musaraba. Nico cyatumye ku ngoma y'Abaroma bamaze gufata Yesu Kristo, nta kindi batekereje kumuhanisha. Basubiye mu mateka y'igiti kira cyo kumanikaho abantu, abarico bahitamo kugira ngo arico babasha kumanikaho Yesu Kristo. Ariko mbabwire gutya, aya mateka yose nubwo ari maremare asa gutyo, ikibazo cyitwa umusaraba aho gikomoka ni muri Libani. Libani ni hano, Libani ni muri Aziya ntoya. Aho ngaho niho hakomotse ikibazo cyitwa umusaraba. Uko byagenze ni gute? Abalibane iwabo bagiraga imana nyinshi, baza basenga.
bakagira imana imwe nkuru yitwa ngo ni isi. Ko turumvikana? Kuko ni mutumva hano birashoboka kuko imbere ho mwama murindagira kandi nahangaha niho ruzingiye. Twese tuza twirwa turirimba ngo nzayandirimba wambere ntimwumva ibyo byiringiro dukomora ku musaraba. Uwo musaraba ni wowe nimba utawuzi. Ntabwo ari ibyiringiro by'ingurukizi, ni ibyiringiro bifite iyo bikomoka. Bwana asifiwe sana. Rero abalibane ko bari bateye bagiraga imana nyinshi. Mu mana nyinshi bagiraga bakagira imana imwe yitwa isi. Iyo si rero niyo yari imana yabo. Noneho bo rero igihe cyo kuja kubamba abantu aho byaturutse kugira ngo Yesu azobambwe kuriya muza mubona yabamba, abalibane baravuga ngo ntibishoboka kuko ikivume cogeza amaguru yacu kuri Yesu, ku mana yacu. Twumvikanye? Ntibishoboka kuko ikivume kigeza amaguru yacu ku mana. Imana ninde? Ni isi. Niyo mpamvu muza mubona umusaraba, uriya musaraba umanitseho Yesu. Buri muntu yotelesharije muri telefone yobona umusaraba wa Yesu. Ucoye gutya na ucoye aka kantu mwamubona kari hasi nasize kakarongo karaha hasi. Naho ibirenge bya Yesu bigarukira. Ntabwo ibirenge bya Yesu ku musaraba bimanuka ngo bigere ku butaka. Ibirenge bya Yesu biraza bikagera ahantu nkaha, noneho hakaba gace k'igiti kinjiye mu kuzimu. Impamvu yatumye babigenza kuriya kwari kugira ngo Yesu Kristo atageze ibirenge byiwe ku mana yabo, ngo imana yabo izobibaye ikivume, kuko Yesu Kristo yari yiswe ikivume. Ibyari byatumye afatwa agira ngo abambwe nuko bari bamugize ikivume. Yesu nawe ntabwo byari byoroshe. Bariya baroma bamaze gufata Yesu Kristo bibwirije kumubamba kuri wa musaraba ukoze mu buryo bw'abalibane kugira ngo inkuru za Yesu zigarukire aho zari ziri, kandi batora ahantu inyabihanga aho baje kubamba Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Inyabihanga naho hari hafite ibindi bisobanuro. Nyabihanga hari muri Carrefour, hari nko kuri stage, niko hano nobyita. Hari imodokari n'amabarabara menshi bihurira. Niho umusozi w'inyabihanga niho waruri. Rero icyatumye babikora, bari bagize ngo bereke isi kuko bakoze ikintu gikomeye kuba babambye Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo ku mugambi wo kubambwa hari inyabihanga kwari kugira ngo yereke isi yose yuko yabashije kuyicungura. Bwana asifiwe sana. Abamubambye bari bazi kuko beretse isi ko bakoze igitangaza Yesu apfuye. Nawe Yesu yarakeneye kugira ngo yereke isi yose kuko yabashije kuyicungura. Bwana asifiwe sana. Yesu rero kugira ngo afatwe apfe ntabwo byapfuye gusa guturuka ku busa. Oya, hariho ibintu bashingiyeho. Hari impamvu 10 Bibiliya ivuga zatumye Yesu apfa. Impamvu 10 zivugwa na Bibiliya zatumye Yesu apfa. Rero buri mpamvu woyivuga ukayitinda ni cyanditswe kiri muri Bibiliya, ariko Yesu bamujijije yuko ari umwami. Iyo niyo mpamvu ya mbere, yazize ko ari umwami. Impamvu ya kabiri, Yesu yavugaga ukuri, ntabwo yigeraga aca iruhande rw'ibintu. Nibutse mu gitabo cya Matayo, Yesu yabwiye intumwa mu nyigisho zo ku musozi, arababwira ngo hoya yanyu izoziba hoya na yego yanyu izoziba yego, kubera yuko ngo bari bafite amakomanteri menshi yo kubasha gukuza ibyaha bimwe ibindi bikamanuka, ngo n'amagambo yo kuryosha amakuru, ngo umuntu yagaze avuga amakuru ntiyemere yuko abantu babasha kumwemera ibyo yavuze, ahubwo ngo aba agatekereza kuko ngo navuga ngo ni ukuri indahiro.
ngo nico gituma abantu bemera ibyo yavuze. Yesu arababwira ngo mbabwire ibyo sibyo, ukuri yego izoziba yego, naho ya izoziba hoya. Yesu yagaze avuga ukuri. Yesu yazize ko ari umwami. Yesu yazize kuko avuga ukuri. Yesu yakijije abantu ku isabato mu mihango y'abayuda bitabaho. Yesu ubundi yazize kuko abantu bamugiriye ishari. Ikindi cya gatanu, Yesu nuko nasomye nsanga muri Yohana 12 n'umurongo wa 40 haravuga ngo nuko abantu bamujije kuko babaye baswa bo kumenya ibyo Yesu hayavuga, bimbatera urujijo kubera kutabimenya bituma bamufata. Timwasomye hariya ko bivuga ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge kandi n'ubuhanga bw'abahanga nzabugira ubusa. Ayo ni amagambo Yesu yazavugira i Korinto. Kubera Yesu yazavuga ibintu abantu ntibabimenye, abantu babaye baswa kuza hayavuga, abari byo banamuziza. Ikindi byari byaranditswe kuko Yesu Kristo agomba kuzafatwa agapfa, yarahaye kwara ubusohoza ubutumwa, ubuhanuzi bwagombaga gusohora. Niyo mpamvu Yesu yapfuye. Ikindi kandi Yesu Kristo yazize kuko azayita Imana ngo nisi. Yavuze gute? Yaravuze ngo ni jewe nzira n'ukuri kandi ni jewe bugingo, nta uzoja kwa data ndamujanye. Abantu bamaje muri confusion totale, ibintu byamabicika. Bwana asifiwe sana. Yesu yagaze avuga amagambo bakagira ngo nima. Ubundi Yesu yari yaravuze ngo niwe yagombaga kuba yivuga kuko ari we Masiya, ariko abayuda ntabwo bemeraga kuko mwene Yosefu ari uzoba Masiya uzoza kubacungura. Ikindi kandi muzi yuko ubutegetsi ntabwo buza bupfa kurekurwa gusa. Ubundi baza bavuga ngo amaboko afashe ingoma ngo azatemwa ngo ntazarekurwa. Abari abaroma nabo bari bahaye babona kuko ubutegetsi bwabo Yesu Kristo yaje kububanyaga kubera kugundira ubutegetsi bwabo. Niyo mpamvu yatumye batekereza kugira ngo bice Yesu, ariko ntabwo ariko uzabagendekeye. Bwana asifiwe sana. Aya magambo tuhaye tuvuga ari mu cyumweru ca nyuma cya Yesu aza gupfa. Kiriya baza batwigisha muri Pasaka cyo ku munsi wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu ntacyo mbivuzeho, ariko mbabwire gusa aya magambo ari ku munsi wa kane. Bwana asifiwe sana. Kuko uriya munsi wa kane Yesu yakoze ibintu bine. Umunsi na kane, apana ku na kane y'icumweru ca nyuma Yesu Kristo apfa. Kuko Yesu yakoze iminsi itanu gusa, iminsi ine. Umunsi wa nakazi rimwe na kabiri na gatatu na kane. Uwo munsi wa kane saa 9 niho umuririmbyi azavuga ngo habaye ku isaha ya saa 9 Yesu ngo aracikana, ngo isi yose icura umwijima, ngo urupfu na kuzimu ngo bigira ubwoba bwinshi ngo bwo kwakira uwo murambo. Bwana asifiwe. Kugeza kuwa na kane Yesu yarangije imirimo yiwe, arapfa saa 9 n'iposho na gatanu na n'iposho Yesu yarari mu kuzimu, iri niyingarazuka. Rero uyu munsi wa na kane hari ibintu bine Yesu yakoze mbere yuko acikana. Bwana asifiwe sana. Niwo munsi Yesu yagiye i Getsemani, hariya bari abantu baturirimbi. Uwo munsi niwo munsi Yesu Kristo yireguye hejuru y'ibirego by'abayuda kwa ba Pilato, ibwami kwa ba guverineri. Uwo munsi niwo munsi Yesu yireguye hejuru y'ibirego abaroma bamureze. Bwana asifiwe sana. Icyanyuma niwo munsi Yesu yacikanye, umunsi wa nakane. Yari yararezwe, araregwa bene bya bindi biteye ubwoba. Aje Getsemani gusenga, aragaruka aje kwa Pilato, ariregura hejuru y'ibyaha abayuda bamureze, avayo yongera kandi kuja kwiregura hejuru y'ibyaha by'abaroma.
ngo arangize habe ku isaha ya saa 9 Yesu aracikana. Bwana asifiwe sana. Ubwo yajyaga ku musaraba twavuze ngo yavuze amagambo 7. Aravuga ngo byose birarangiye. Yabanjije kwitegereza igikombe cyari kimushizwe imbere, ibigeragezo yaragiye guhura nabyo, arababara, aravuga ngo Yesu, ngo nimba Imana data, Mana nimba bishoboka iki gikombe kindengana. Ngo yibuka kuko yiganyi kandi Satani abasha kumwivuga hejuru. Aravuga ngo ariko nyamara Mana, ngo ntibibe nkuko ushaka, kugira ngo bizasezeranwe bisohoke, ahubwo ngo bimere nkuko ushaka. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo arangize kuvuga iryo jambo ngo byose birarangiye. Ndababwira gusa ibintu 3 byarangiye. 3 bikuze ibintu byose byarangiye. Icyambere cyarangiye ni ibintu byose byari byarananiye cyangwa byarazonze, byaravunye, byararuhije abana b'abantu. N'uwo munsi byarangiye. Kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha, yagaza yiruka ku numa. Mutekereze inuma hano sinzi ko zihaba, ariko abantu babaye nk'ahantu hari ibiti by'ibiguhi, bakabona nko ku biraro, kuturaro turi nk'ahantu hategereye umuhano. Inuma ntizipfa gufatwa gusa hovyo, kandi ni igikenya kubanguka. Ariko kugira ngo bakubwire ngo icyaha wakoze kugira ngo kizobabarirwe ngo uzane inuma, icyo kintu cyari kigoye. Abakecuru benshi ubunyine haba niyo mwokwirukanka mukaruha mukamera amababa, izo numa ntazo mwobonye. Nuko niko byari bimeze. Rero abantu bari barahuritse gushaka amaturo, kuzana ibitambo kugira ngo babashe kubabarirwa. Rero mu byo Yesu yarangije ni biriya byose byari byaraturuhije, biriya byose byari byaratugoye kugira ngo tuza tuzana kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Yesu aravuga ngo ibyo ngibyo birarangiye. Guhera none buri muntu wese azaza abwira Imana ayambaze. Muririmbyi yaravuze ngo niite nami nitakuitika, nitakuonyesha mambo makuu na magumu usiyoyajua, maana Bwana Mungu asema. Duheze Yesu twahiro. Haleluya. Iyo urebye abanyamahanga ingene ihema ryari ryubatse, ingene ryari yubatse, mwotangara aho abanyamahanga twabaga. Abo abanyamahanga ni batwebwe. Ko maragara ngo ni nabandi nibo batwebwe, ariko mwobona iyo twabaga. Iyo ihema ryari ryarubatswe rikagira hera, rikagira ikibanda cy'abagore aho bicaraga, kuko abagore ntibajaga hamwe n'abandi. Noneho abanyamahanga bo baba bagabo baba abagore babaga iyo. Bwana asifiwe sana. Ikindi kintu cya kabiri Yesu Kristo yavuze ngo kirarangiye ni imbaraga z'urupfu. Nimba muzamubona umuntu apfa uno munsi uwundi ntiyiyahure. Kera umuntu yagaza apfa, uwundi akamatora inzira, akamagenda, akamatora inkoni nkugiye gushora inka, akamashika akamadorongera muri Rusizi Dumburi, umuntu akabaragiye. Abandi bakama bafata gapopa cyangwe bakama bafata rw'inyenzi, akamagotomera ngo undi muntu yapfuye. Ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho. Muzi impamvu? Nuko Yesu Kristo yamaze urupfu. Twamenye neza kuko tuzinjira mu ijuru duciye mu nzira yitwa urupfu. Uzange ubikunde, urutinye ureke kurutinya, urwange urukunde, usaze ndusaze, ube wizeye ubutarizeye. Usibye abagabo babiri gusa babashije kuzamurwa n'Imana muri serwakira bakagenda mu ijuru badaciye mu rupfu. Abandi bose ngo ariko ntibarahabwa ibyasezeranijwe, ngo baradutegereje kugira ngo umunsi tuzabasha tuzagenda tuzabasha kuja kunezeranwa nabo. Bwana asifiwe sana. Ikintu cya gatatu ni ubwami bwa Satani bwarangiye. Bwana asifiwe sana. Ubwami bwa Satani muri isi bwararangiye. Ariko reka mbabwire, sinzi ko abantu bazi neza kuko Satani ari we mwami w'isi. Turabizi ko ari byo. Umunsi Satani akiri mu ijuru
ntiyitwaga Satani, yitwaga Rusufero. Kandi Rusufero byari bisobanura ngo ni marayika w'umucyo. Kandi fonction yaragira yari conducteur w'indirimbo zose zo mu ijuru. Kandi yamarangiza fonction ya kabiri akaba ari we wari marayika w'umucyo. Ni ibintu bibiri yaragira. Yarashinzwe kuyobora indirimbo zo mu ijuru, yari conducteur bene wa wundi wagazuririmba akagahiba. Kandi niwe wari uyoboye umucyo wose. Ariko nyuma yo gucumura agatiburwa hano kuri iyi si, yatibukanye n'ibice bitatu bya kane byose z'abamarayika bose babashije kumukurikira. Uwo munsi ngo mu ijuru bama bavuga ijambo, baravuga ngo isigushije ishano kuko Satani ayijemo. Iyi si turimo ni mu butware bwayo bwa Satani. Niyo mpamvu shosho hariya washimye uravuga ngo waza wibaza ngo ese byagenze gute kugira ngo ugire ibibazo bingana gutyo abana batatu bose barwariye rimwe. Turi mu butware bwande bwa Satani. Ariko umva rero no munsi ingene uhaye uvuga ngo Imana ishimwe kuko babyaye amahasha, no kubera yuko Imana yamaze imbaraga ziki zaruriya rupfu. Satani ntiyarakeneye ko bari abana bazobaho kurya yazikora uko ishoboye kose, imbaraga zayo zose yarazikoresheje, nta na kamwe yasize. Ariko Imana yamaze ubutware bwayo bwose bwo muri iyi si. Bwana asifiwe sana. Umunsi Yesu waza kumanuka muri iyi si kugira ngo aze ku isi, habaye inama hagati y'Imana n'umwana n'umwuka wera. Abamarayika, ibizima byose byemeza ko Yesu Kristo agomba kumanuka muri iyi si, kandi yemera kuza aramanuka aza muri iyi si kugira ngo abashe kuducungura. Ni ukuvuga ngo igikorwa cya Yesu ni umuteguro uturutse kure ku Mana. Kiriya gice twabonye hejuru, kariya gace ko hejuru, kariya ko hejuru y'umusaraba, kariya Bwana asifiwe sana. Kariya niko kafunguye ijuru, kaza gatuma uno munsi tuza dusenga Imana ikumva. Bwana asifiwe sana. Kariya niko kaza gakingura ijuru. Muririmbyi yaravuze ngo maombi yafungua mbingu. Satani yari mu kirere iriya hejuru. Ntabwo yemeraga ko amasengesho y'abakiranutsi azamuka ngo agere ku Mana. Ariko kariya gace kagiye hejuru kari ku musaraba, kariya niko kakinguye ikirere, bituma uno munsi tuba dusenga ku Mana kandi tukumvirwa. Kandi hari abantu basinziriye. Abantu basinziriye, mureke gusinzira. Nta muntu usinzirira ku musaraba, ntibishoboka. Ku musaraba bakakumanika hariya, warangiza ugasinzira, otora udutotsi. Twebwe turi mu kurwara gripe tukaza twamadusaza imigeri, twandika kuri WhatsApp ukamumariye ngo utaza gusenga n'ifaranga utajya kuzishaka mu cyaro. None washika ku musaraba ukama usinzira. Ahubwo mureke dusenge kugira ngo nibi bitotsi nabyo bibe muri birya Yesu yarangirije ku musaraba. Iyo usomye ubuhanuzi bwa Daniyeli ibice 10 n'umurongo wa 4, haza havuga ngo Daniyeli yarasenze amara iminsi 21 ngo amasengesho yiwe atarasubizwa. Ngo haje kuba ku munsi wa 24 ngo haza marayika araza, ngo aramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa we, ngo ugisenga ngo amasengesho yawe yarumvikanye yarazamutse agera ku Mana. Ngo ariko marayika witwa ngo ni Abadoni yaravuga ngo uriya marayika wa Satani ngo aremeriya mu kirere, ngo arayarwanya. Ngo ariko haza kumanuka marayika w'Uwiteka witwa Mikayeli. Marayika witwa Mikayeli w'Imana ngo niwe wabashije kuntabara, ngo kugira ngo mbashe gukura uriya mwijima hariya mu kirere, maze mbona inzira yo kumanuka kugira ngo mbashe kugira gute kugutabara. Ikirere cyari cyanduye hariya hejuru, ariko Daniyeli yarasenze. Kandi Daniyeli yaravuze ngo igihe nasengaga namaze iyo minsi 21 yose ngo sinigeze ndya, sinigeze nywa, yaravuze ngo n'ubu umutsima ari mwiza kandi ngo uryoshe,
ngo ariko narawigomwa iminsi 21 yose irarangira. Ariko izo mbaraga zayo masengesho iminsi 21 zarwanyijwe na marayika wo mu kirere wa Satani. Ariko ngo marayika Mikayeli ngo yururuka kugira ngo abashe kumutabara, ngo uwo niwe wamuzaniye igisubizo, aramubwira ngo amasengesho yawe yumvikanye. Ufite ayahe masengesho ashobora gutuma uriya marayika abisa amasengesho yawe akazamuka akagera ku Mana? Umuririmbyi yaravuze ngo ninavyoomba Baba na ninavyoomba Mungu najua wasikia, yaliyo mema kwangu najua wayafanya, katika shida kali waweza kunilinda, wanichukua mimi na masumbuko yangu. Iyo sengamana zinaweza kuko unyumva, zinaweza kukunyumva. Igituma Imana izayumva masengesho ni kare agace kazamutse kaja hejuru, kaja kweyura kiriya kirere. Bwana sifiwe sana. Rero bariya balibani kiriya kintu bari barakoze cyo kuvuga ngo amaguru ntakore hasi, ariko nanone ntibyabujije umusaraba gutibuka mu kuzimu. Ka gace katibutse mu kuzimu, ariko ka kabiri kano ka kabiri nko murakibuka. Kano gace kanditseho nimero ya 2 kariya karamanutse karika mu kuzimu. Bwana asifiwe sana. Kamaze ngo kakimanuka gucyo gusa bakikinjiza mu kuzimu, ngo ico gihe ngo abari mu kuzimu iriya hest, ngo abari mu kuzimu bose batangiye kumurikirwa. Umwijima wose wari uhari wamyitangira kweyuka, kubera yuko bumvishije imirindi yo gutabarwa. Bwana asifiwe sana. Ko muribuka ko Yesu ubwo ngubwo aya makuru twaye tuvuga ari mu kuzimu? Aya makuru twaye tuvuga aya ngaya, twaye tuvuga aya ngaya, Yesu yari ari mu kuzimu. Ukumvuza urugendo rwo kumanuka mu kuzimu ruri muri nimero ya 2. Yari ikonereye iriya mu kuzimu hasi, arika amaze kwika iriya mu kuzimu. Bwana asifiwe sana. Hariho amagambo menshi nabashije gutekereza, ndavuga ngo wenda reka gusa mbasangize kano girane shake ndangije. Yesu yaramanutse ngo ashike mu kuzimu. Hano mu kuzimu barambitse umubiri wiwe, hahandi bavuze ngo bakimara kumushingura mu kuzimu. Yaramanutse agera ahantu hitwa ngo ni Kebari. Kebari naho imibiri yose n'ubu nyine wogenda hari irangata wozura abantu, wobazura hari yarangata amasanduka nimba tarabora cyangwa nimbara naboze uwo kwa muyabomora ukama winjira ugakuramwo imibiri yabo. Bamwe imaze kuba decompose, abandi ishobora kuba yarangiritse, abandi yabaye amagufwa. Nuko niko bimeze. Hari yabaryamye, hari niho hitwa ngo ni Kebari. Yesu ngo yarahashitse gusa hasiga umubiri wiwe aratambuka. Bwana asifiwe sana. Ngo agere Isheori, ashitse ahantu hitwa Isheori ni mu kuzimu kwa ni mu yindi si ya 2. Ngo ayigereho ngo asanga imibiri n'imitima yose y'abarya bose bapfuye bizeye ba Mose. Hari indirimbo kera bagaza baremba ngo Eliya tuzamubona, ngo Enoke tuzamubona ngo mu gihugu c'amahoro. Iyo ngiyo ba Enoki, ba Danieli, ba Eliya, ba Meshake na ba Abednego bose ngo abasanga arangaho bari na ba Pawulo bose, arabareba aratambuka. Bwana asifiwe sana. Aragenda. Abo ngabo yabasize standby, ntiyabatwaye, yabasize standby. Aratibuka mu isi ya 3 yitwa ngo ni Hadezi. Hadezi yahasanze banyamutunzi, bajya banyamutunzi, bandi bose na bakayini barya bose bicanye, niho yabasanze. Arabasiga aramanuka, aja mu isi ya 4 yitwa ngo ni Teritatarus. Iyo si ya 4 yitwa Teritatarus nisi ni muri edikota za Satani. Yagezeyo ngo yatibutse ngo gutya, yamasanga ngo hariho inama ya simusiga, yari irimo ngo abagabo 3, yari irimo Satani, yari irimo urupfu, yari irimo na kuzimu, kandi yari iyobowe n'umugabo witwa ngo ni Abadoni. Uyu mugabo wari uyoboye iyo nama ngo apfe kumubona, inama yamishabuka iratawanyika. Maze ngo Moso igice cya 4 cyari kibambweho igisambo cy'umuyuda, kandi abayuda nibo bahari ubwoko bw'Imana. N'Imana ubwayo yonyine yaravuze ngo muri ubwoko bwanje nkunda. Ariko cyari kibambwe hari ku munsi wo kubambwa kwa Yesu yaravuze ngo nimbura umwana w'Imana wibambura wikura hana tuhadukura. Ariko ngo igisambo cyari kibambwe ibumoso, iburyo bwiwe
aho ngaho niyo nimero ya gatanu. Iwe ngo yari yabwiye Yesu, aramubwira ngo uyu nguyu we ko twebwe ko turazira ibyo twakoze, iwe ko arazira iki? Aramubwira ngo ntunyibagirwe mu bwami bw'Imana. Wa munsi Yesu Kristo yavuye hari azamuye paradizo yabera, yamazamukana na wa wundi. Kandi ijambo rikuru riri aho ngaho rivuga gute? Riravuga ngo ni umunsi abanyamahanga babashije kubona access, kuko yari umunyamahanga. Niwo munsi ivuga butumwa ryatangiye mu banyamahanga. Niyo hahandi muza musoma Paulo yanditse aravuga ngo guhera none ngo ntiyakira umuyunani, ngo ntiyakira umunyamahanga, ntihakiri. Kandi ico gihe twari tuvuga cyose abayuda bari bagabuye mu bice, habagamwo bamwe ngo n'abasadukayo, habagamwo abandi ngo abanditsi, habagamwo abafarisayo. Abo bose byari ibice byari biri mu makruwayanse icyo gihe Yesu yagazagira ibyo bibazo. Ariko Yesu aravuga gutya ngo, Paulo aravuga ngo guhera none nta muyuda, nta muyunani, nta mugiriki, nta mushitsi, nta munyamahanga, twese tubaye ki umuntu umwe. Bwana apewe sifa. Mwabonye aho Yesu Kristo imbabazi ziwe ziri hariya muri ririya pfundo riri hagati hariya nigeze kubereka, ariyo nimero ya 6. Aho ngaho niho Yesu Kristo ni mu gituza cya Yesu. Bwana asifiwe sana. Aha ngaha niho yabwiriye abantu, arababwira ngo yemwe barushe n'abaremererewe mwe nimuze munsange ndabaruhura kuko ndi umugwa neza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yemwe barushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Rero Paulo yageze i Korinto asanga abantu ntibaza bumva amakuru ya Yesu Kristo, ntibaza bashaka no kumva ayo makuru kandi cyane Paulo nawe ngo aje gushika yamahera kuri ayo makuru ya Yesu Kristo n'umusaraba. Yamavuga ngo mwabanye Korinto mwe. Korinto hari hatuwe n'abagabo b'abanyabwenge, bene barya baruharwa bakomeye. Paulo areba ko ahanda here inyigisho abona ko biza kugora, yamahera hahandi mu bwenge bwabo, yamahera kuri babanyabwenge. Arababwira ngo Bwana asifiwe sana. Arababwira ngo ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka ngo n'ubupfu, ngo ariko kubizera ngo n'imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese gukizwa. Duheze Imana icyo bahira. Haleluya. N'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, yaba umuyuda, yaba umugiriki, yaba njewe nawe, twebwe twese nitwizera umusaraba tuzakira kandi tuzakizwa. Aravuga ngo muri abanyabwenge ndabizi, aravuga ngo ubwenge bw'abanyabwenge nzabuhindura iki? Iki gihugu cyanyu gituwe n'abahanga, ubuhanga bw'abahanga nzabugira iki? Ubusa. Yarazi ko hayavuga mu murwa ukomeye w'abanyabwenge bakomeye, b'abanyabwenge babandi bintarire. Arababwira abona kandi ntibagaza bashaka kumva amakuru ya Yesu Kristo nibyo ku musaraba wiwe. Arabareba aravuga ati aba batipe aho no baturuka ni mwijisho rya rikomeye kugira ngo ntoneke. Yamavuga ngo mwebwe abanyekorinto mwe, mwabanyekorinto mwe, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga y'Imana ihesha umuntu wese gukizwa. Kandi ubwenge mwirata, ubwenge bw'abanyabwenge nzabuhindura ubusa, kandi ubuhanga bw'abahanga nabwo nzabuhindura ubusa. Aho aterura amagambo arababwira ngo uwo musaraba na Yesu Kristo niho kirazira yaviriyeho. Umusaraba na Yesu Kristo niho twaherewe amahoro. Umusaraba na Yesu Kristo niho twaherewe umugisha. Umusaraba na Yesu Kristo niho twazukiye. Umusaraba na Yesu Kristo niho urupfu rwatsindiwe. Yamatangira aragenda inimere kantu kandi arasoza, ariko ngo asoze nanone yari yamaze kubabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Umuririmbyi w'indirimbo ya 69 mu gitabo cyo gushimisha izivuga ngo nkuko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abarembejwe bose bayirebe,
ngo bayireba bagakira ububabare. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka. Yavuze ngo umutima ushavuye ngo urebe wagupiriye. Aravuga ngo reba Yesu wakumanikiwe. Bwana asifiwe. Munyabyaha we, impongano y'icyaha wakoze ni amaraso ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nibutse ibintu bimwe n'ibindi, reka ndeke kubibabwira, ariko umusaraba wa Yesu Kristo, umusaraba wa Yesu Kristo niho twaherewe abo tukuba abo turibo. Umunsi umwe mu Kristo yaragiye mu rugendo, amaze guhunga ava mu gihugu kiroga, aragenda. Iyo yakageraga kandi ngo yari yaraburiwe n'Imana kuko ngo umudugudu arimo warimbukira ari yose ngo haje kurimbuka. Aragenda ngo aje gushika ku musaraba. Bwana asifiwe sana. Ngo ahahurira n'abagabo batatu. Ba bagabo batatu ngo umwe amuhereza umuzingo w'igitabo, uwundi ngo amuhereza amwambura umwenda ngo yari yambaye ngo ujwangaraye ngo wa gito, ngo amwambika umwenda udaraje, ngo uwo mwanya ngo imva ya ngo umutwara ngo wamuva ku mugongo, ngo uratembagara uragenda uja mu ushitsi. Yo wagendaga mu Kristo araririmba, aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ngo ntihagiraga uwabasha kumara umubabaro. Aravuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza, kandi ngo heza cyane, ngo habashije kumara umubabaro. Aravuga ngo aho hantu ni hehe? Ngo amarara uririmba, aravuga ngo ndashima iki? Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwawambweho. Imana ibamugishe.